raspeti i sveti, srpska zemlja kroz oblake leti. Hriste Bože, raspeti i sveti, srpska zemlja kroz oblake leti. Leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina. Leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina. U organizaciji Srpske stranke Zavetnici Lazarevac. Današnja tribina nosi naziv Ne privatizaciju Kolubare i ne promeni Ustava. Trenutno dve najaktuelnije teme ne samo u našem Lazarevcu, nego u čitavoj Srbiji. Naši uvaženi gosti, večerašnji govornici, su eminentni stručnjaci iz oblasti energetike, bezbednosti i geopolitike. Sa nama su večeras gospodin Mihajlo Belošević, profesor dr. Srđan Perišić, profesor dr. Dušan Proroković i naša draga Milica Đurđević-Stamenkovski. Prvo će nam se obratiti elektroinženjer koji već 23 godine radi u Kolubari na polju B u Baroševcu, gospodin Mihajlo Belošević. Izvolite, gospodine Belošević. Pomaže Bog, braćo i sestre, i dobrodošli. Hvala vam što ste se odazvali po ovakvom vremenu na ovu našu tribinu u organizaciji Srpske stranke Zavetnici. A po vašoj brojnosti moglo bi se sa sigurnošću reći da nam je ova tema svima veoma bitna i da je poželjno da je svi dobro razumemo. Srpski narod je kroz svoju istoriju imao i pobede i poraze. Pobede su nam uglavnom bile na bojnom polju, a porazi u nekim mirnodopskim uslovima. Iskoristio bih i priliku da citiram našeg slavnog vojskovođu Živojina Mišića, koji nam je rekao da ne postoji nijedan rat koji srpski seljaci ne mogu da dobiju i ne postoji nijedan mir koji srpski političari ne mogu da izgube. Jedan od razloga zašto nam se to događa je između ostalog i to što sve svoje neprijatelje, malte ne preko noći, pretvaramo u prijatelje i sve im brzo zaboravljamo i opraštamo. I reklo bi se tu nema ništa lošeg, jednostavno takvi smo. Međutim, druga strana to ne radi baš tako. Oni sklanjaju svoju vojsku, ubacuju na teren političare, u novije vreme i nevladine organizacije koje se inače finansiraju spolja i tako udruženi agituju za njihove ciljeve. Možda nas baš zbog toga naš blaženopočivši patrijarh Pavle kroz svoje besede uči da neprijatelju moramo oprostiti, ali mu nikako ne smemo zaboraviti.
Ja bih se večeras ipak malo zadržao na elektroprivredi Srbije. Našem jedinom resursu koji je, verovali ili ne, još uvek u srpskim rukama. A ta činjenica naše neprijatelje mnogo izgleda boli. Sjetimo se 90. godina i onih sankcija i restrikcija koje su tada bile. Šta mislite? Da li su restrikcije bile zato što nije bilo uglja u Kolubari? Ili je možda struja išla na neke druge pravce van granica naše zemlje u zamenu za nešto drugo? 90. godina, kada sam i ja počeo da radim, 99. tačnije, u Kolubari je bilo znatno više otkrivenog uglja nego danas. Mi smo taj ugalj za 20 i nešto godina od onakog giganta uspeli da protraćimo i da spadnemo na ovako niske grane i da možete misliti zbog par dana kiše i snega zaustavimo proizvodnju električne energije i možete još misliti da uvozimo struju. Ko je za to odgovoran i ko će snositi posledice, pita se narod Srbije. Evo danas imamo po svim medijima da je VD direktor EPS-a podneo ostavku i vidjet ćemo šta će se dalje događati. Zašto mi u Kolubari nemamo dovoljno kvalifikovanih radnika u proizvodnji? Zašto nemamo kamena da nasipamo puteve? Zašto nemamo adekvatne alate? Nemamo odgovarajuće prevozna sredstva za teren? A o nekim sitnicama, šrafovskoj robi i slično da i ne govorimo. Jednostavno, kao da nam se nešto sve daje na kašičicu. Ili da nas možda neko ispituje do koje to granice uopšte možemo da funkcionišemo. Sa druge strane, ide jedna medijska kampanja ozbiljno pripremljena o zelenoj energiji. Termoelektrane su zlo, kažu nama oni. Samo je zelena energija prava stvar. I zavetnici kažu da je zelena energija prava stvar, ali samo kao dodatni kapaciteti na ovo što već postoji kod nas. Mi naše termoelektrane nećemo zatvarati kao što ne zatvaraju ni drugi. Ne znam da li ste primetili kako kroz naše neke sugrađane ovde po gradu prati krilatica: ko poslednji izađe, neka ugasi svetlo. Te stvari nisu ni malo slučajne, već je sve ovo dobro osmišljeno i to u ozbiljnim centrima van naše zemlje. Mi sa ovog mesta možemo samo da odamo počast rudarima Kolubare. Ono što oni rade po ovakvom vremenu je, što bi naš narod rekao, za skidanje kape. Leti na plus 40 po prašinčini, u jesen kiša, blato do kolena. Sad ovi mrazevi, evo danas ne može glodar da mrdne
u transport jer je sve poledilo. Jednostavno strašno. Ali vidim da se radnici ne predaju. Kao što se nisu predavali ni naši dedovi 914. I kad smo već kod te godine i kod naše slavne Kolubarske bitke, da kažemo i to da kada iskopamo sav ugalj za jedno 20 ili 30 godina i kada svo to zemljište prevedemo u neke druge namene, recimo za proizvodnju hrane, jedan od sigurnih privrednih pravaca će nam biti upravo turizam. Turizam zbog toga što u kripti hrama Svetog Dimitrija čuvamo ono što vi ovdje dobro znate šta se nalazi. A svakom našem bratu i sestri koji onako maloverno misli da ćemo se mi posle par godina od zatvaranja rudnika razbežati kud i kamo i da od ovog grada neće ostati ništa, mogu samo da poručim da su se zabadava samo poplašili. Jer šta je u principu strah? Strah je molitva za ono što ne želimo da nam se dogodi. I za kraj samo da kažem još nešto. Postoji u ovom univerzumu još nekog ko voli i ko vodi računa o svom srpskom rodu osim nas živih. Živeo nama naš rudnik Kolubara, živeo Lazarevac i živela Srbija. Hvala gospodine Beloševiću. Sada će nam se obratiti doktor političkih nauka i profesor na fakultetu, autor više desetina naučnih radova iz oblasti geopolitike i nacionalne bezbednosti, uvaženi profesor dr. Srđan Perišić. Izvolite, profesore. Hvala. Braćo i sestre, dragi prijatelji, evo kao profesor na fakultetu govorit ću vam o dve stvari. Prvo, o toj jednoj geopolitičkoj dimenziji energetske situacije u Evropi i o predstojećem, druga tema, dakle, predstojeći referendum u nedelju koji je u Srbiji. Ovdje je moj prethodni inženjer, govornik, inženjer, saopštio jednu ključnu stvar, a to da se Srbiji nameće zelena energija. I ne samo da se nameće, već u vladi Srbije postoje ministri koji su potpuno usmereni u tome da se postojeća elektroprivreda Srbije, koja je usmerena na uglju, na vodi, tako, da se privatizuje. S jedne strane. S druge strane, da se instaliraju ovde takvi elektrosistemi koji se zasnivaju upravo na toj zelenoj energiji. A šta je to? To su solarne elektrane i vetroparkovi. Srbija nijedan od tih elemenata ne proizvodi danas. Dakle, uopšte ne proizvodi nikakve elemente, ni solarne ploče koji su potrebni za solarne elektrane, niti proizvodi išta za vetroparkove. Ko proizvodi? Proizvodi Nemačka. Nemačka, međutim, šta su radili Nemci? Nemci su prekinuli sa time. Oni imaju 8% ukupne energije koju dobijaju iz zelene energije i zaustavili su to jer su videli da zelenom energijom ne mogu da zamene ugalj i nuklearnu energiju. I zaustavili su ti 8% i više ne proizvode te sisteme, ali postoje druge zemlje gde treba to prodavati. A pre svega koje su to zemlje? To su ove zemlje, to je Srbija,
To su ove manje važne zemlje u okviru Europske unije, kao što je Mađarska, kao što je i Poljska. Poljskoj su čak nametnuli sankcije, ona mora da plaća kazne milijonske svakodnevno što ne zatvaraju svoje rudnike uglja na jugozapadu Poljske. Dakle, možda to izgleda čudno. A u vladi Srbije postoji jedan ministar koji upravo se zalaže da se ovdje otvaraju vetroparkovi, solarne elektrane diljem Srbije, a uz to se zalaže i za prodaju, odnosno privatizaciju elektroprivrede Srbije. S jedne strane reći će, pa dobro, šta je sad tu problem toliki? Problem je upravo ovo što je rekao inženjer, da zelena energija ne može da zamijeni termoelektrane. S druge strane ulazite u dužničko ropstvo kupujući te solarne sisteme i vetroparkove. Dakle, ono što Njemačka odustala, a to je vest, dakle, koja nije ovdje plasirana u Srbiju, odustala od toga, nameće se Srbiji. S druge strane, isto i Amerikanci, zašto Americi ili Kanade recimo ne nameće ta zelena energija? Tamo niko ne, ko će njima uvesti sankcije i da zatvore rudnike uglja? Pa u Sjedinjenim Američkim Državama, to ste sigurni, to je izašao neki dan podatak. Znate koliko ima termoelektrana? 6.500. Ne 65, ne 650. 6.500 termoelektrana različitih snaga i nivoa. Plus gdje su hidrosistemi, gdje su nuklearna energija i tako dalje. I oni sad isto traže od Srbije da zatvori svoje rudnike i zatvori svoje termoelektrane. Odnosno da se ne širi ni Kostolac, ni Obrenovac. Ukoliko Srbija odluči u tom pravcu da ide, dakle, ne samo da će cena energije da skoči 300, 400, 500%, nego će biti potpuno pod kontrolom globalističkih kompanija koje to sve vode. Sad, vi vidite u Evropi da je veliko jedno sučeljavanje, jedna haotična situacija, možda vi ne možete da pratite sve to od svog posla i svojih problema i svega, tako, što nas zaokuplja. Veliko je sučeljavanje i postavlja se već i pitanje šta će biti u istočnoj Evropi, šta će biti na Balkanu, u kom pravcu ide sučeljavanje između s jedne strane Sjedinjenih Država i NATO-a, s druge strane Rusije. Upravo ova priča o zelenoj energiji je isto jedan element tog sučeljavanja. Treba zaustaviti gas, koji je, da ne smatraju ga zelenom energijom, ali potpuno je ekološki prihvatljiv. Ali treba i njega zaustaviti, ovim Severni tok 2 koji još nije profunkcionisao i neće najvjerojatnije ovu godinu do jeseni ni profunkcionisati. Znači treba njega zaustaviti, zato je ovaj energetski haos u Evropi. Oni nemaju jednostavno energiju kojom će zadovoljiti svoje industrijske potrebe i uopšte potrebe stanovništva. Ali su spremni da idu dotle pod pritiskom Vašingtona i pod pritiskom globalnih kompanija koje se bave upravo podličivanjem nekih ministara u Srbiji da se uvede zelena energija. Ista ova ministarka energetike, dakle Zorana Mihajlović, evo pomenući, ona je pre nekoliko godina svim svojim snagama, sve svoje snage i sposobnosti koje ima, a ima, uspjela da se zaustavi, bila je, da tako kažem, bila je glavni protivnik južnog toka, gasovoda Južni tok. Nije jedina, neki drugi ministri su tada u vladi čutali o tome, a sjećamo se i onoga Mlađana Dinkića u nekoj prethodnim nekim vladama, također je bio glavni protivnik da dođe gasovod u Srbiju. Sad, pošto je gasovod jedan drugi došao sa svih muka, opet je ruski gas došao preko ovog balkanskog ili turskog toka, ona se sad usmerila na zelenu energiju, odnosno na privatizaciju EPS. Dakle, isti likovi gledamo i u zaustavljanju dolaska gasa u Srbiju i sada oko ovog dešavanja i svi ovih havarija što se dešavaju u elektroprivredi Srbije. Potpuno iste ličnosti.
Potpuno iste ličnosti. Pazite, vi kad pogledate kartu Evrope, vidjet ćete mnoštvo gasovoda negdje po centralnoj Evropi, po istočnoj Evropi, po celoj Evropi, osim na Balkanu. Balkan je crna slika, nema nigdje nikakvog gasovoda, osim ovog što je sada došao iz pravca Turske, odnosno iz Rusije. A i to su isti ovi htjeli da zaustave. I sada rade na drugim poljima. Dakle, a to trebamo vi ovdje svi koji sedimo da damo odgovor na predstojećim parlamentarnim izborima. Tako. Da li ta ministarka i drugi njeni koji su u istom pravcu deluju, da li oni moraju večito da budu ministri? Ja kad god sam na televiziji, negdje ja nju, ako je tema ovakva nešto slično, ja kritikujem Zoranu i ona mi je čak i poručivala da smanjim kao, pošto je poznaje neke ljude koje ja poznajem, pa su preko posrednika je slala im molbe da prestanem da je kritikujem. Ali on nije smanjio, nego pojačao. Ja sam pojačao. Dakle, opšta situacija u Evropi je takva da je veliko sučeljavanje i situacija na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, veoma teška situacija, je deo jedne sveukupne geopolitičke slike Evrope na sučeljavanju između Vašingtona i Moskve. I oni nas jednostavno definišu kao delić Moskve na Balkanu. Mi to i jesmo, mi to i ne krijemo, ali isto tako, ne znači sad da smo počinjeni nekome, dakle, gledamo generalno Srpska stranka Zavetnici ili politike za koje se mi zalažemo. Ne. Mi jednostavno ne želimo da ovi koji nam sad upravljaju elektroprivredom Srbije i ti ministri, te politike da ostanu dalje. Druga stvar koju sam mislio da vam kažem jeste ovaj referendum o promjeni Ustava koji će biti u nedjelju 16. januara. U medijima se do pre neki dan uopšte nije govorilo o tom referendumu. Iako je pre više od mjesec dana, možda i 2 mjeseca, sve završeno da bude 16. januara referendum. I pre nekoliko dana su počeli da idu i spotovi na televiziji gde se pozivate kao neki neutralni spotovi, ali pozivate se u suštini da glasate za promjenu Ustava. O čemu se tu stvari radi? Čemu se rasprava? Rasprave o takvom jednom suštinskom pitanju, kao što je Ustav jedne zemlje, jedne države. Mnoge države ne menjaju nikad Ustav. A ovdje treba da se promijeni Ustav koji je donesen 2006. godine. O čemu se dakle tu radi? I zašto oni žele da promene deo Ustava, neke članove u vezi pravosuđa? I ko tu stoji? Ko to traži? Eto, ako budemo odgovorili na pitanje ko traži promjene, znaćemo šta glasa. Da li glasamo za promjene tog Ustava ili glasamo ne. Ako znamo odgovor na to pitanje, sve nam je jasno, možemo da idemo kući da spavamo. Dakle, ko traži to? Traži Brisel, Evropska unija. I traži, nećete verovati, traži Fond za otvoreno društvo, jedna organizacija svetskog nivoa čiji je osnivač George Soros. George Soros, čuveni George Soros, jedan globalni igrač, koga su Mađari proterali i zabranili mu delovanje u Mađarskoj. Kod nas delio 30 godina, da je od 31, od 91. godine. A Rusiji je zabranjen i Mađarskoj. Kod nas 31 puna godina, on deluje ovdje i on šalje svog sina Aleksandra Soroša da razgovara već 3 godine sa predsjednicom vlade Srbije. Između razne su tu teme, ali je jedna i tema kako da se promijeni Ustav. I ne samo to, oni finansiraju dve nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija u Srbiji, srpska, da tako kažem, se zove Društvo sudija Srbije. Kad bi rekli ovako Društvo sudija Srbije, rekli bi možda neka državna institucija. Ne,
nevladina organizacija koja okuplja neke sudije u Srbiji. I oni njih finansiraju, dakle Soros finansira njih i oni isto traže, zahtevaju od vlade Srbije, učestvuju u nekim ranijim godinama, su učestvovali, prošle i pretprošle godine i traže od vlade Srbije da se stavi na dnevni red promjena Ustava. Isto je tu udruženje tužilaca Srbije. Isto plaćeni od Soroša. Dakle, ko traži promjene Ustava? George Soros i strukture globalističke u okviru Brisela i njihove birokratije. Pazite, taj što 30 godina postoji ovdje, on plaća sve, podmićuje mnoge. Evo ja sam profesor na fakulteta i znam, ne postoji fakultet u Srbiji ili u Republici Srpskoj ili u Crnoj Gori pogotovo, gdje nemam kolega koji su plaćeni od Soroša. Ako on plaća moje kolege koji uče vašu decu i studente, pa kako neće tek sudije plaćati, kako neće plaćati i sve druge na koje se namjeri. Dakle, sad, dakle, što on hoće da se promijeni Ustav? Po pitanju pravosuđa. Što se, da tako kažem, u tome, da se formira taj famozni Visoki savjet sudstva koji će sam da bira sudije. On će večno, sudijska funkcija će biti večna. I oni će večno da biraju, ako ko pod nekim uslovima ne bude više sudija, on će novog sudiju. Dakle, vi svi znamo, imaju 3 grane vlasti, imamo parlament, imamo vladu, imamo sudove. To su 3 grane vlasti i koje se po svim pravilima političke nauke, evo ovdje smo politkolozi, svi znamo da se ne sme dozvoliti u nekoj demokratskoj državi da je neka grana vlasti se otkači, da tako kaže, i da počne da diriguje i uspostavlja neke svoja pravila mimo kontrole. Dakle, upravo ovdje se ti formiranje Visokog sudskog savjeta, ta sudska grana vlasti odvaja i od države i od naroda i postavlja potpuno samostalno. Ali gdje oni, te sudije tako izabrane, idu na edukacije, seminare i kurseve? Pa idu u Brisel, idu kod ovih nevladinih organizacija koje obrazuje, koje finansira George Soros. I vi možete imati bilo kakve zakone, ali će oni suditi iz straha te sudije da bi opstale, da budu sudije. Pazite, to je biti sudija, to je veoma ugledno pozicija u društvu, vi ste na visokoj društvenoj lestvici, sociološkoj i tako dalje. Dakle, vi sad morate sebe da korigujete, da imate kao sudija, da bi opstali, da budete večno sudija, da sudite u skladu sa onim što su vas oni edukovali na njihovim kursevima, seminarima, edukacijama u Briselu. Takvu situaciju imamo gde? Imamo u Bosni i Hercegovini već 16 godina. Tamo postoji Visoki sudski tužilački savjet. I šta je sad na delu tamo? Oni su postavili sve sudije u ovih 16 godina u Republici Srpskoj. Postavljali. Sudije su tamo sudile, srpske sudije su osuđivale Srbe. Mimo zakona Republike Srpske. Zašto? Zato što to traži Visoki sudski savjet, odnosno tako postoje nepisane te kapilarne moći koje dolaze do sudija, da oni straha ne smije da sudi po zakonu. I šta je sad na delu tamo, da napravim tu poređenje sa Bosnom i Hercegovinom? Republika Srpska, svi ste vidjeli ovo što radi Republika Srpska sada, Milorad Dodik i ovi, žele da vrate nadležnosti koje su prenesene, odnosno otete na nivo Bosne i Hercegovine, da je vrate u Republiku Srpsku. Svoja prava. Kako? Gde prvo vraćaju? Vraćaju upravo tako što će Narodna skupština u narednih mjesec dana treba da donese zakon po kome se ne važi taj Visoki sudski savjet i tužilački, već Republika Srpska formira svoj zakon iz oblasti pravosuđa, gdje će Narodna skupština da bira sudije u celoj Republici Srpskoj. To je prva nadležnost koju oni hoće da vrate. A ovdje Srbija suprotno ide od toga, oni hoće sudski savjet kojega će Brisel da kontroliše. Dakle, vidite ovdje jedan primjer, a Srbija ide suprotno, ide ono što je Republici Srpskoj nametnuto pre 16 godina. To ne smemo dozvoliti. Zato vas pozivam sve i da kažete svojim ukućanima, svojim prijateljima, svojim kolegama,
da u 16. januara u nedelju masovno izađete na referendum i da zaokružite ne takvoj promjeni Ustava, da zaokružite ne urušavanju suvereniteta Srbije, jer imamo primjer Bosne i Hercegovine gdje se pomoću takvog pravosuđa koji se ovdje sad nameće ubijala Republika Srpska. To ne smijemo dozvoliti, glasajte za ne i živjeli. Živjela Srbija. Hvala vam, uvaženi profesore. Sada će nam se obratiti profesor sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu, čija su polja akademskog rada geopolitika, međunarodna i regionalna bezbednost i teorija međunarodnih odnosa. Profesor dr. Dušan Proroković. Izvolite, profesor. Hvala vam, dobroveče i Hristo se rodi. Ne znam gdje ste skidali ovo, verovatno sa sajta instituta ili fakulteta. Inače, obaveza mi je da kažem da govorim u svoje ime, ne govorim u ime instituta. Ali kad uđemo u salu ovako na ove skupove, onda smo svi jednaki, onda tu akademske titule ne važe. Titule su za naučne konferencije i seminare, u nauci postoji hijerarhija kao i u vojsci, zna se ko je gde, ko govori prvi na drugi. Ali kada dođete na javnu tribinu, ovako ja mogu da vam budem zanimljiv ili nezanimljiv, možete da se saglasite sa mnom ili da me kritikujete, ali uglavnom svi smo jednaki. Zato većina profesora i naučnih istraživača izbegava ovakve skupove. Ja sam bio, inače, neću pričati o geopolitici, u Lazarevcu pre 3 godine, promovisao sam svoju knjigu, sjajno je bilo. Tad sam imao 4 dece, sad ih imam 5, tako da kad dođem ponovo za 3 godine, možda ću biti 6. Ali bilo je sjajno, samo za razliku od ovog puta, tada je bilo i grejanje. Je li to zbog ove 300.000? Ali imamo danas sreće, makar imamo struju. Da mi je neko rekao, tad pre 3 godine krećeš u Lazarevac sa pitanjem u glavi da li će uopšte biti grejanje ili struje, rekao bi mu da nije normalno. Valjda je to rezultat našeg grada, nema ni vode, pa maša, to je rezultat razvoja i naših pobjeda od 5-0. Neću pričati ni o EPS-u i o zelenoj agendi. Ima ovdje stručnih od mene i te teme sam se malo doticao vezano za energetsku bezbednost. Samo da se osvrnem na ovo što su rekli moji prethodnici. Na početku rata u Sarajevu Abdullah Sidran, čuveni scenarista i intelektualac, je u jednom trenutku rekao: ja bi ove Srbe sve nogom pod zemlju saterao. A tu u društvu bila je jedna moja koleginica, profesorka književnosti, Srpkinja, pa ga je pitala: je li bogati Abdullah, kao ćeš tim tvojim cipelicama broj 36 da nas sateraš u zemlju? Tako je i sa ovom zelenom agendom. Dakle, to se još naziva sada od strane nekih teoretičara i ekofašizam. 500 miliona Evropljana je rešilo da spasi svet tako što će preći na zelenu energiju. U Kini živi 1,5 milijardu. Na pameti, ne pa da prelaze na zelenu agendu do 2030. U Indiji živi još 1,5 milijardu. Da ne nabrajam dalje. Dakle, sad će bezbeli nas 500 miliona da spasi sveta, ove 3 milijarde će da idu svojim putem i da rade sve ono što mi nećemo raditi. Meni to nije logično i zato bi ovoj stvari trebali mnogo ozbiljnije da pristupimo, ako bude nekoga da ozbiljno promišlja. Zašto učestvujem u ovim tribinama i ovoj kampanji zajedno sa Milicom Đurđević? Zato što mislim da je vrlo važno izaći na referendum i zaokružiti ne. Ima jedna naša stara poslovica: posle glasanja nema kajanja. Dobro, ne glasi baš tako, ali u ovom kontekstu o kojem danas govorimo, da ispadnem i vaspitan i pristojan, takvo značenje ima. Nemački ambasador za to zna i zato nas poziva da izađemo, glasamo za, i to je rekao ubedljivo za, kako bi ove ustavne promjene potvrdili. Usput,
druga je tema, ali skandalozno je što na tu izjavu nemačkog ambasadora niko iz naše vlasti, čak ni oni koji su za to plaćeni, nije odgovorio. Stepen desuverenizacije ove zemlje je toliki da je nama postalo potpuno normalno, ili barem onim ljudima koji vode ovu državu, potpuno normalno da nama jedan ambasador treba da kaže kako da glasamo na referendumu koji se tiče čisto naše unutrašnje stvari. Naša zemlja, naša stvar. Dok građani Srbije, nažalost, ne znaju o čemu treba da se izjasne, imali smo svega 2 debate na Radio televiziji Srbije, sinoćnu u kojoj je učestvovala i Milica i jednu pre toga u kojoj je učestvovao profesor Slaviša Orlović, nemački ambasador jako dobro zna. Zato ovo kod nas prolazi sve ispod radara, zato su za mesec i kusur dana organizovane samo 2 debate na javnom servisu, a sa druge strane se žestoko lobira da promene Ustava prođu. Svaki politički sistem počiva na 3 grane vlasti. Imamo izvršnu, koju uličava vlada i sve što je povezano sa vladom do nivoa javnog preduzeća, nju kontroliše Skupština. Imamo zakonodavnu, oličenu u Narodnoj skupštini, pa hijerarhijski sve do nivoa lokalnih samouprava, njih kontroliše narod. Ti izabrani ljudi na kraju krajeva su smenjivi. Nekad i mandat traje 4 godine, nekada traje 2 godine, nekada 6 meseci, ali i oni nekome moraju da polažu račun. Treća grana je sudska i nju su do sada delimično kontrolisali iz Ministarstva pravde, ali u najvećoj meri preko Odbora za pravosuđe i upravu Narodne skupštine Srbije. Dakle, pravosudna grana vlasti je neko morala da polaže račun. Ukoliko ovi amandmani prođu, ukoliko referendum uspe, pravosudna grana vlasti nikome više polagati račun neće. Mi gubimo kontrolu nad jednom od 3 grane vlasti. Zagovornici ove ideje idu po televizijama, pričaju na javnim skupovima, video sam neke predstavnike Društva sudija Srbije, objašnjavaju nam kao da mi živimo u Disneylandu. Sad će se ovo usvojiti, pa će pravosuđe biti nezavisno, pa će bolje funkcionisati, pa će sve biti poštenije. Vidite, mi živimo u krizi. Mi imamo neku tradiciju te krize. Mi živimo u okolnostima, mene ovo podsjeća na onu otvorenu sednicu vlade kada je ovaj direktor EPS-a, kako kaže naš predsjednik Mića Grčić, počeo da priča o izgradnji nuklearke u Srbiji. Ljudi, bagerom na Kolubari ne možete da upravljate, hoćete da gradite nuklearnu elektranu. Pa znate vi u što to može da se pretvori? Tako i sa ovim pravosuđem. Dakle, mi sad hoćemo da, čuo sam na jednoj slavi u Aranđelovcu davno, uspeo u životu, prešao sa ćumura na ugalj. Ali nije fair ogovarati čovjeka koji nije u sali. Mogu da se bavim samo onim što javno govori, što je podložno kritici. Dakle, mi sada dajemo tom pravosuđu potpunu nezavisnost, bez kontrole Narodne skupštine, bez kontrole Ministarstva pravde, da radi šta hoće. Dali smo im da grade nuklearnu elektranu, a mi smo u krizi, to nema ko da kontroliše i na šta će ovo da izađe, sa kakvim posledicama, plašim se da će na vrlo rđavu stvar da izađe i da će posledice biti ogromne. U ovom trenutku, prema istraživanjima javnog mnjenja koje su radile institucije Republike Srbije pre referenduma, svega 15% građana naše države ima poverenje u nezavisnost, poverenje u rad i nezavisnost pravosudnih organa. 15%. Veće poverenje imaju u rad političkih partija, što je vrlo teško. I sad mi, institucija, jednoj grani vlasti, tim pravosudnim institucijama, kojima niko ništa ne veruje u ovoj zemlji, ili veruje svega 15% građana, dajemo potpunu slobodu da rade bez ikakve kontrole. Ovo je zabrinjavajuće, zato što se sudskim odlukama može menjati i naša stvarnost. Potpuno neopaženo, o tome sam govorio u Aranđelovcu pre par dana, potpuno neopaženo prošla je odluka Evropskog suda pravde od pre 3 nedelje, prema kojoj su sada sve članice Evropske unije dužne da decu i roditelje iz istopolnih brakova ili istopolnih partnerstava priznaju kao porodicu.
Strašna definicija. Zašto? Zato što u većem broju članica Evropske unije definicija porodice je jedno. I kod nas je u Ustavu definicija porodice da je to zajednica muškarca i žene. Ne može to da prođe, pogotovo u katoličkim zemljama. Ne može da prođe ni u ovim pravoslavnim, u Bugarskoj i Grčkoj. Dakle, oni to ne mogu da nametnu kroz promjenu Ustava, kroz usvajanje zakona, kroz organizaciju referenduma u tim zemljama, onda su se vlasti dosetili da to urade preko Evropskog suda pravde i nametnuli rješenje. Ako ste članica Evropske unije, morate poštujete odluke Evropskog suda pravde. Mislim da ćemo morati i mi, kao kandidat za članstvo. Pravno, formalno tu obavezu nemamo, ali zbog političkog pritiska koji će uslediti i to će postati vrlo brzo predmet rasprave. Dakle, sudovi imaju mogućnost da svojim presudama menjaju stvarnost. Prvo što mi pada na pamet, vezano za menjanje stvarnosti, jeste Kosovo i Metohija. A šta ćemo ako naši sudovi počnu posle ovih reformi, ukoliko referendum prođe, da donose odluke kako uopšte nisu nadležni za teritoriju Kosova i Metohije? Kako se to nas ne tiče? Ili da presuđuju u korist albanske strane? Mislite da je nemoguće? Primer iz Bosne i Hercegovine pokazuje da je itekako moguće. Čak su srpske sudije učestvovale u donošenju odluka protiv Republike Srpske ili protiv pojedinaca srpske nacionalnosti. Kako kolega Perišić reče, ako nešto Soroš finansira, onda će Soroševi kadrovi biti u tome. A Soroševi kadrovi u našoj zemlji su samo slučajno Srbi. Ni ne ponose se baš tom činjenicom. Zna to naravno i nemački ambasador i zato ovako lobira i otvoreno poziva da se glasa za na nedeljnom referendumu. Takođe, kada je Kosovo i Metohija u pitanju, imamo još jedan problem. Referendum se ne organizuje na teritoriji Kosova i Metohije. Kako smo uopšte došli u situaciju da organizatori referenduma ne razmisle o toj stvari i da sada Kurtiju i ovoj njegovoj ekipi daju još jedan argument da tvrde kako su nezavisni i suvereni. 2006. godine organizovan je referendum. Do potpisivanja, čak i najveća izlaznost bila, od 88 do 96% je bila izlaznost u srpskim, goranskim i delimično romskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Dakle, ti ljudi su glasali za ovaj ustav. Da li možemo sada da menjamo ustav bez njihovog glasa? Ma koliki njihov broj bio, to uopšte nije argument, ovo je vrlo načelno pitanje. Takođe, još jedan argument je, da, hteo kažem, do Briselskog sporazuma su i svi izbori Republike Srbije organizovani na Kosovu i Metohiji. Svi do jednih. Danas se to glasanje organizuje za parlamentarne i predsjedničke po modelu dve Irske. Mi više nemamo izbore za naše lokalne samouprave na toj teritoriji. Dakle, sa tim se nije igrati. Naši argumenti jesu jaki oko Kosova i Metohije, zato nas i podržava ovoliki broj država u svetu, ali ih je malo. Ne smemo ih se tako odricati, ne smemo ih tako iz ruku ispuštati. Takođe, još jedan problem vezan i za Kosovo i Metohiju i našu budućnost, jeste što se kao obrazloženje zašto ovo radimo navodi stav Venecijanske komisije. 99,9% ljudi u Srbiji pojma nema šta je Venecijanska komisija, inače jedno savjetodavno telo koje daje preporuke, ne i odluke, i da je ovo takođe preporuka Evropske komisije. Ako se jednom legitimizuje da mi menjamo ustav zbog preporuka Venecijanske komisije ili Evropske komisije, to onda postaje pravilo. I šta ćemo kada sutra dođu sa brdom novih zahteva? Privatizujte EPS, recimo, i taj je najbenigniji. Tu bi našli još i saveznike u Beogradu za proviziju i profit, svako će im pomoći, ali bit će tu još puno stvari koje će od nas zahtevati, da se vratim na ovu odluku Evropskog suda pravde, a kojima treba da se promeni naša stvarnost, da se redefiniše društvo, da se redefinišu društveni procesi, da se menja značenje porodice, braka, da više nemamo oca i majku, nego kao u nekim američkim federalnim državama, imate prvog roditelja i drugog roditelja. Tako. Zbog toga ne smemo da dozvolimo da se jedan takav pristup legitimizuje. Mi, ukoliko ovaj referendum uspe, imat ćemo jednu granu vlasti, odnosno čak i dve. Sad da ne širim priču, tužilaštvu se
kreira kao posebna grana vlasti, tako da ćemo biti valjda jedina država u Evropi sa 4 grane vlasti, pored izvršne i zakonodavne imat ćemo još sudsku i tužilačku. Ostajemo dakle sa 2 grane vlasti nad kojima nećemo imati bilo kakvu kontrolu. Opet ima jedna stara srpska poslovica, ne pobeđuje lep nego uporan. Ne glasi baš tako, ali za ovu priliku i da ostanem pristojan i vaspitan, bolje je da tako kontekstualizujem. Sve što su dobijali naši neprijatelji, uglavnom su dobijali ne zbog toga što su pametniji ili što smo mi gluplji ili zato što smo zaostali, kako su nas već ovi iz nevladinog sektora okarakterisali, već zato što su bili uporniji. Nismo trajali u mnogim stvarima, prerano smo dizali ruke, prerano smo odustajali i zato smo dolazili u teže pozicije nego što smo do tada bili. Mi moramo biti uporni u odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta, moramo biti uporni u odbrani pozicija sudija. Ovo nije borba samo za suverenitet i teritorijalni integritet, za očuvanje postojećeg sistema uređenja pravosuđa, nego i za sudije pojedinačno. Ono što nam se predlaže, da 5-člana komisija bira 4 istaknuta pravnika koji će faktički imati pravo veta da biraju i unapređuju sudije, je posebna opasnost za sudije i tužioce takođe u manjim mestima. Sudska elita iz Beograda koja će da se formira, monopolizuje svoj položaj zajedno sa 4 istaknuta pravnika, može da manipuliše svojim položajem i da radi stvari kakve god hoće bez ikakve odgovornosti. To će se najpre odraziti u malim mestima. U Lazarevcu, Aranđelovcu, Lajkovcu, na Ubu. Naše sudije će postati itekako zavisni od njihove volje, a više neće biti ni Ministarstva pravde, ni Narodne skupštine da ih uzmu u zaštitu. Zbog toga izađimo na referendum 16. Hvala vam, uvaženi profesore. Sada će nam se obratiti diplomirani politikolog i autor više radova iz oblasti geopolitike i regionalne bezbednosti, naša uvažena gošća, predsjednica Srpske stranke Zavetnici, Milica Đurđević-Stamenkova. Kako su napravili ove govornice, za nas ispod 170. Važno je da se čujemo, a vidjet ćemo se kasnije. Dobro večer, dragi prijatelji, Hristos se rodi i Bog vam pomogao. Zadovoljstvo mi je što smo se okupili večeras u ovolikom broju. 2 važne teme su nas sabrale i obe nisu ni malo prijatne. Više bih voljela da su nas neke druge okolnosti večeras ovde sabrale. Naime, sve nas je danas na neki način ohrabrila, ali i dovela u pitanje mnoge stvari, vest o ostavci Milorada Grčića, i mi smo iskreno kao stranka napravili jedan plan za naredna 2 meseca obilazaka gradova i opština širom Srbije i moram da kažem da mi nismo planirali da u Lazarevcu održimo tribinu 12. januara. Za ove dane namerili smo da obiđemo naš narod u Sjenici, Novom Pazaru i u toj regiji, međutim zbog celokupne situacije u Kolubari smatrali smo da je urgentno, da je vanredno i da je veoma važno da dođemo ovde, da vama pružimo podršku, da otvorimo ovo pitanje i da na neki način progovorimo o stanju u Kolubari istinom i argumentima i činjenicama koje se bitno razlikuju od onoga što se u medijima plasira. Vi znate sinoć da je goreo bager u vrednosti od gotovo 19 miliona evra. Vi znate da se svakoga dana maltene dešavaju različite havarije, ali isto tako znate da verovatno nemaju vremena režimske televizije da o tome nešto izveste, jer se bave otvaranjem pešačkih prelaza, kontejnera, liftova, pušionica na aerodromu i nizom nebitnih stvari. Očigledno da su i ovom ostavkom želeli da nam
bace prašinu u oči i da mi budemo zadovoljni, da poverujemo da su problemi rešeni i da neće neki novi Grčići upravljati našim najvrednijim resorima i našom najvrednijom imovinom. Sa ovog mesta želim da pošaljem večeras jednu poruku, koja je po mom mišljenju, barem što se tiče stava Srpske stranke, zavetnici najvažnija. Naš narod kaže da riba uvek smrdi od glave. 2010. godine na stolu resorne ministarke Zorane Mihajlović našao se plan o sanaciji u Kolubari. Ona je bila jako dobro upoznata u kakvom je stanju Kolubara i po pitanju loše kadrovske selekcije i po pitanju njenog tehnološkog razaranja. Ništa nije preduzela, prepustila je sve slučaju i čini mi se planski radila na tome da se uništi najvrednija imovina koju Srbija ima. To me sve podsjeća na onu čuvenu iz tesne kože kada Šojića savetuju kako treba da se ponaša, pa mu kažu: znaš, dovedeš preduzeće do propasti, sve opustošiš i onda se pojavimo mi koji ga naravno kupimo za 1 dinar. Nama je to jako dobro poznato još od 2000. godine, kako je planski urušavana naša privreda, kako se trgovalo našim strateškim resursima i kako su se volšebno uvek iz inostranstva pojavljivali neki da nam kažu kako mi Srbi naprosto ne umemo da rukovodimo svojom imovinom, da smo neznalice, da smo nesposobni i da će doći oni kao spasitelji da nam pokažu kako se to radi, ali naravno mi još treba njima valjda i da platimo da bi nas oni spasili tako što ćemo im pokloniti naše rude, našu zemlju, naše kuće, našu teritoriju. Sećate se, pre nekoliko godina predsednik Republike, tadašnji predsednik vlade, je govorio da će u Srbiju doći nekakav Tenis, tako mu je prezime, iz Nemačke, koji treba da uči srpskog seljaka kako da uzgaja svinje. Sada verovatno Zorana Mihajlović namerava da u Srbiju dovede nemačke korporacije koje valjda treba vas ovde da nauče kako se kopa ugalj i kako se proizvodi električna energija. Naravno da su oni doveli najnesposobnije, najneučenije, ljude koji su isključivo tu bavili se javnim nabavkama, nameštenim tenderima i koji uopšte nisu marili za onaj posao za koji su plaćeni. Znate i sami koliko je čestitih, časnih, profesionalnih i učenih ljudi oterano iz Kolubare zato što nisu hteli da učestvuju u njihovim mahinacijama. Znate i sami da su takvi ljudi svuda bili nepoželjni, jer nisu hteli da prave kombinacije, talove, malverzacije i da pljačkaju imovinu ovog naroda. Ne može da se ovaj problem reši ostavkom jednog Grčića, jer je Srpska napredna stranka puna raznih Grčića. I mi znamo da garnitura koju sada postavljaju da rukovodi ponovo Kolubarom je ista ona koja je krivično gonjena za različite manipulacije i malverzacije. I zato večeras hoću da kažem, jasno i glasno, bez ikakve kalkulacije, uverena u ono što govorim. Profesor Perišić je rekao, i mi znamo da nosimo i veliku odgovornost za izgovorene reči. I znamo da postoje mnogi koji nas čekaju da nam što zamere, da nas oklevetaju, da nas napadnu, da nas pokušaju ucijeniti i kupiti. I znamo protiv čega se borimo i sa čim se borimo, ali znamo i zašto se borimo. I ne plašim se ovde ni ja, ni bilo koji zavetnik da kažem. Tražimo ostavku resorne ministarke Zorane Mihajlović koliko ubrzo. Svaki izborni ciklus počinje time što režim dovodi određene pojedince koji će je napadati, a sa druge strane, nakon izbora, ona ostaje i dalje u fotelji. Pa čekajte, odgovornost je i na Ani Brnabić i na Aleksandru Vučiću. Odgovornost je i na njima. Ko je nju postavio da ona bude ministar? Je li ona pretplaćena? Je li ona ne može da živi bez fotelje ministarske? Pa nije se valjda rodila u toj fotelji. Kakvi crni solarni paneli? Pa mi jedino možemo solarijum da je kupimo malo, vidim da je ugledala. To je jedino što može solarno da dobije od nas.
Dozvolite, ali ne mogu da prihvatim da se mažu oči i baca prašina građanima u oči. Jako dobro znamo kako planski uništavaju Kolubaru. Jako dobro znamo kako ona godinama služi za partijske uhlebe. Isključivo za partijske uhlebe. Preko 2000 lica fiktivno je zaposleno u EPS-u, to su podaci koje oni kriju. Partijske vojske koje se ne pojavljaju na radnom mestu. I oni pričaju o nekakvim diverzijama. Pa vi ste diverzija. Pa vi i vaši kadrovi ste najveća diverzija koju ovaj narod i ova država imala prilike da vidi za 30 godina. Pa nema veće diverzije od Zorane Mihajlović i od njenih mentora na zapadu. Pa nema veće diverzije od vaših kadrova koji su završavali na parkingu fakultete i to bože preko noći se obučili da budu veliki inženjeri i veliki doktori nauka. Sve je kod njih lažno, sve je namešteno, sve je veštački. Dakle, hoću da kažem da mi jako pomno pratimo šta se dešava u Kolubari i da smo spremni da damo svu našu podršku. Javnu, pravnu, političku, stručnu. Spremni smo da stanemo u sve rudare u Kolubari. Spremni smo da otvorimo temu od koje svi beže. Zašto se Kolubara ne vrati Lazarevčanima i zašto se Kolubara konačno ne odvoji od EPS-a kao što je to nekad bio slučaj. Mi imamo snage i imamo znanja i imamo političke hrabrosti da vratimo Kolubaru u Lazarevac. I znamo da mnogima to ne odgovara, jer nema tendera, jer nema javnih nabavka, jer nema malverzacija, ali verujte da mi iskreno ne marimo za to. Insistiramo na tome da se hitno, što hitnije, vrate stručni ljudi koji će da pokrenu obnovu Kolubare. Ja neću da vas lažem, vi to znate bolje od mene. Nama barem 5 godina treba predanog rada svakodnevnog, da ispravimo štetu samo koju su oni napravili. A tek nakon tih 5 godina da možemo da govorimo o nekakvom napretku i nekakvom progresu. Mi ne možemo samo 5 godina njihove rupe da zapušimo sve šta su radili. Veliki je to proces za koji je potrebna struka i za koji su potrebni čestiti, časni i dokazani ljudi. Oni ne moraju da nose bilo čije partijske knjižice, oni moraju da imaju znanje. Oni moraju da imaju iskustvo i moraju da imaju dobru nameru. Jer mi ne možemo da dozvolimo da se privatizuje nešto što je naša najvrednija imovina. Nešto što nam daje mogućnost da narednih 30-40 godina proizvodimo električnu energiju. Da li vi znate da svakog dana Srbija daje 6,5 miliona evra za uvoz struje? Narod koji je dao svetu Nikolu Teslu uvozi struju. Narod koji ima ovakve rezerve limita procenjene milijardama evra uvozi struju. Dakle, činjenica je da apsolutno je održiva teza koju je iznao profesor Perišić da se ovde iza svega valja nešto mnogo krupnije. I da se planski uništava kako bi došli i rekli, jer vidite Srbiji da ste nesposobni, dajte nama da mi to privatizujemo i da mi time rukovodimo. Apsolutno, energetska kriza koja je trenutno zadesila Srbiju je dominantno pitanje o kojem mnogi ćute. Nakon ovog referenduma zaista ćemo još veću pažnju posvetiti ovim problemima. Stojimo uz vas i spremni smo da pomognemo na svaki način. Svim ljudima, svim zaposlenima, bez obzira bili članovi, ne bili članovi, mi nećemo ljude da delimo po tome. Neko jednom to mora da prekine. Neko mora da prekine da deli ljude po partijskoj knjižici. Jednom mora više to vrzino kolo da se okonča. To je neizdrživo više. To prelazi u sektašenje, oni više nisu stranka, oni su sekta. Ja zaista ne znam ni jednu sektu koju mogu da uporedim sa onim što rade pojedini krugovi u vladajućoj stranci. To je prosto neverovatno da toliko progone svako ko drugačije misli. Pa čekajte ljudi, doveli ste zemlju do propasti. Doveli ste do toga da više ne možemo mirno da prenoćimo, da se ne desi neka havarija tokom noći. Ugrozili ste živote ovih ljudi koji rade tamo. Da biste pokazali šta? Da ste mnogo silni i moćni. Ako ste toliko silni i moćni,
Zašto vam klecaju kolena kad odete u Brisel gde treba da se pokažete silnima i moćnima? Lako je siliti se nad sopstvenim narodom. Lako je siliti se nad onim koji treba da prehrani svoju porodicu koji zavisi od tog parčeta hleba. Sili se tamo kad ti odeš kod Venecijanske komisije koja ti diriguje kako će da izgleda unutrašnji politički sistem. Što nisu odgovorili nemačkom ambasadoru koji se drznuo da kaže nama da mi treba da izađemo ubedljivom većinom da promenimo ustav. Pa gospodine, vaša ekscelencijo, a što vi niste u Nemačkoj uveli takav model pravosuđa kad je on toliko dobar? Kako Nemačka nema takav model pravosuđa koji vi nama toplo preporučujete? Da li oni zaista misle da ovaj narod ima pamćenje komarca i da smo zaboravili da je taj isti ambasador tvrdio da su nas bombardovali za naše dobro? Pa valjda sada i ustav treba da menjamo za naše dobro. Ovi su za našu decu, odnosno za njihovu decu, ovi su za naše dobro. Čak se i krilatice više ne razlikuju. Hoću da kažem da ovo nije pitanje koje treba politički da nas deli. Pitanje odbrane ustava je pitanje karaktera naše nacije, naše odvažnosti, naše predanosti i odgovornosti. 2006. godine postignut je jedan sveobuhvatan nacionalni konsenzus. Bez obzira na partijske podele, građani su izašli i glasali da se usvoji postojeći ustav, pre svega zbog njegove preambule u kojoj se definišu Kosovo i Metohija kao sastavni i neotuđivi deo Republike Srbije. Vi se jako dobro sećate da je za važeći ustav glasao i blaženo počivši patrijarh Pavle, koji je prvi put tada uopšte izašao na biralište. Prvi put je iskoristio svoje pravo građansko, znajući koliko je važno da taj ustav bude usvojen. Kada ga menjaju? Menjaju ga u vreme epidemije, menjaju ga u vreme praznika, menjaju ga u vreme zime i lošeg vremena. Netransparentna rasprava, 90% građana uopšte ne zna o čemu se odlučuje 16. januara, na mala vrata hoće da promene ustav i da se mi bukvalno preko noći u svojoj nesvesti probudimo kao robovi na sopstvenoj zemlji. To je ono što oni rade. Da li vi zaista mislite da je ovo dobro što oni hoće da učine sa ustavom? Pa oni bi grahtali, svakog dana bi držali vanredne konferencije, vanredna obraćanja, hitne sednice, sve emisije bi otvorili da nam objasne koliko je to dobro. Pa najbolji dokaz vam je to što ih nema u medijskom prostoru, koliko su oni sami svesni šta rade sa ovom državom i kako nas predaju različitim nevladinim organizacijama, multinacionalnim korporacijama i drugim fondacijama koji ovde uništavaju Srbiju. One fondacije koje finansiraju promenu ustava, pazite ovo sada, znači ovu promenu ustava finansiraju one fondacije koje decenijama unazad finansiraju stvaranje nezavisnosti takozvanog Kosova. Dakle, oni koji nam kidaju srce iz grudi, koji nam uzurpiraju 15% naše teritorije, našu imovinu, naše svetinje, sve ono što je za nas kroz istoriju bilo važno i značajno. I oni jako dobro znaju da ova promena ustava je još jedan vid gaženja suvereniteta naše zemlje. Videli ste da je čak Toma Fila, advokat iz redova vladajuće koalicije, rekao da će glasati protiv promene ustava. Dakle, oni nemaju podršku stručnih ljudi, ljudi koji su čitav svoj radni vek proveli baveći se pravnom naukom, kako u teoriji, tako i u praksi. Svako ko je razuman, svako ko poznaje uporedno pravo, ustavno pravo, zna da ove lekcije koje oni nama poturaju nema ni u jednom udžbeniku. Jer ova lekcija nije pisana ni srpskim jezikom, niti jezikom struke. Ovo su lekcije koje isporučuje Brisel. I mi se radujemo jer ćemo sada da ispunimo njihov ultimatum, a oni će da nas nagrade i da nam daju još novih 10 ultimatuma. Pa da li bilo ko od vas večeras u sali misli da će Srbija ikada da postane članica Evropske unije? Evo, molim tog ko misli prosto da ustane, da upoznam čoveka koji to u Srbiji misli, jer i verujte, prođoh sve od Preševa do Subotice, ja ne sretog čoveka koji misli da će Srbija da postane članica Evropske unije. Prosto bih volela to sa nekog fenomenološkog aspekta da upoznam tu pojavu.
Svi mi znamo da od tog procesa nema ništa. Svi mi znamo da Evropska unija nameće uslove Srbiji koji ne postoje ni za jednu drugu državu sveta. Ovaj model pravosuđa koji oni od nas traže da mi uvedemo ne postoji nigde. Naveli smo primere Bosne i Hercegovine, ona nije Evropska unija. Od 44 članice Saveta Evrope samo 8 država ima ovakav model i među njima su Bugarska, delimično Crna Gora, nešto slično, otprilike takve modele imaju te zemlje koje oni tretiraju kao kolonije, a ne kao države. Nema ga Nemačka, nema Austrija. Španija koja je svojevremeno imala, vraća se na taj kolosek. Poljska koja je svojevremeno imala, vraća snagu Narodnoj skupštini, ne želeći da se sudije biraju kako danas nas uče. Ista ta Poljska otvara termoelektrane. Kao članica Europske unije, potpuno komotno. Znači, očigledno da ovde za nas važi ono što ne važi ni za koga drugog. Poglavlje 35, samo u slučaju Srbije izgleda onako kako izgleda. Traže nam da se normalizujemo sami sa sobom. Da priznamo da je Kosovo susedna država i da Kosovo prizna da je Srbija država. Znači, mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju dok Kurti ne prizna da je Srbija država. Pa to je više postalo bespredmetno i komentarisano. Pa to je jedna lakrdija. 10 država, ljudi moji, čeka da povuče priznanje nezavisnosti Kosova. 10 država. I ova vlada je stopirala taj proces. Da se nekom ne zameri. A što smo više predavali i što smo više ustupaka pravili i što smo servilniji bili, oni su sve glasnije i gromoglasnije tražili nove ustupke i izdavali na nove ultimatume. Srpska stranka Zavetnici je povela kampanju za odbranu Ustava. Odlazili smo u mnoge varoši, u mnoga sela, razgovarali sa građanima. Ja znam da mi kad svi odemo odavde imamo svoje muke. Svi mi imamo svoje male živote i svi mi o nečemu brinemo. I kad budete se s ovog mesta vraćali odavde, prvo ćete da se iznervirate zbog ovog leda što nije očišćen. A posle zbog svega drugog. Zbog poskupljenja cena koliko ujutru, zbog različitih kriza, roditelji zbog dece u prosveti, pošto je stanje katastrofalno i niza drugih pitanja. I ja znam da sve to vas tišti i muči. I da nemate ni vremena da se bavite i vi, ne treba da se bavite time da je sreće. Da ima ko o tome da misli, oni koji sede tamo i koji primaju novac za to. Ali mi prosto nemamo poverenja u njih. Jer nam nisu dali ni jedan argument da im verujemo. Svaki put kada je postojala bilo kakva prilika da izdaju Srbiju, oni ne samo da su izdali, nego su pitali, ali treba još nešto. Kada daju Kosovo, oni pitaju, jel treba i Raška. Kada daju Rašku, pitaju, jel treba i Vojvodina. Raška. Raška. Oni bi da se zove Sandžak. Dakle, kampanja koju smo poveli za promenu Ustava je naišla na jedan veliki odjek i na kraju hoću to da vam kažem, evo zbog čega. Ova vlast kada je raspisala referendum nije se nadala da će se bilo ko baviti promenom Ustava. Oni su mislili to onako ispod žita, da niko ne primeti i da 16. januara oni izvedu svoju vojsku, partijske poslušnike i da oni glasaju i da mi imamo promenjen Ustav, a da javnost u Srbiji uopšte ne zna šta se to promenilo. Zahvaljujući kampanji koju smo između ostalog i mi poveli, zahvaljujući apelu brojnih srpskih intelektualaca, ljudi iz struke, dekana pravnog fakulteta i svih savesnih, poštenih i časnih ljudi, oni su od juče na predsjedništvu Srpske napredne stranke doneli odluku da moraju, što bi rekli mladi, da dodaju gas. Jer su videli da gube. Hteli su mučki u tišini da promene Ustav, uvereni da broj građana koji će izaći će biti toliko zanemarljiv da će njihova partijska vojska moći da isposluje rezultat. Međutim, kada su videli da je sve veći broj građana se oglasio da će zaokružiti ne, oni su morali, isterali smo ih na čistinu. Isterali smo ih na čistinu da izađu i da kažu da mi verujemo u Soroša, a ne verujemo u Srbiju. Izvinite, ali 16. januara bit ću slobodno da kažem. Imamo li mi prava da postavimo sebi pitanje i uopšte da imamo dilemu? Je li ovo naša zemlja ili je Soroševa zemlja?
Kažu nemaju veze oni sa njim. Sinoć sam rekla jednom iz Srpske napredne stranke. Pa nisam ja Soroševa drugarica nego Ana Brnabić. Pa nisam se ja s njim grlila, ispijala kafe, sačekivala ga i ispraćala kao kuma. Kao u svatove da je došao. Ne bi me ni to čudilo, pošto planiraju da omoguće da novim zakonom i Brnaba ima svatove. Verovatno Soroša će za kuma. Njihove kumovske, prijateljske i druge veze nas ne tiču. Problem je u tome što oni više slušaju šta će reći Brisel nego šta će reći Beograd ili Lazarevac. Problem je u tome što oni više slušaju šta će reći Venecijanska komisija, koju ne slušaju čak ni u Italiji, gde je sedište, nego šta će reći srpski narod i građani Srbije. Ta ista Venecijanska komisija koju mi sada slušamo je tražila da se ukine i zabrani Dan Republike Srpske. Dan Republike Srpske 9. januar pod obrazloženjem da diskriminiše druge nacije i pripadnike drugih veroispovesti. Dakle, tražila je narodu u Republici Srpskoj da zabrani proslavu krsne slave Svetog Stefana. I mi sada slušamo upute takve Venecijanske komisije. Prva njihova zamerka 2007. godine na naš ustav bio je kako nije u redu to što je ćirilica zagarantovano pismo. Pa šta treba da zagarantujemo ustavom? Hieroglife u Srbiji. Ja zaista ne mogu da verujem da mi prosto olako, ne mi večeras koji smo prisutni, nego jedna politička scena celokupna prelazimo olako preko takvih stvari. I moram da se osvrnem na još jedan moment. Mnogi su nas napadali zašto nismo hteli da bojkotujemo izbore. A vidite sada koliko smo bili u pravu. Ovi koji su bojkotovali, koji su zagovarali bojkot i koji su obmanuli narod da ostane u kućama, su doveli do toga da Srpska napredna stranka ima dvotrećinsku većinu u Skupštini i da može da menja ustav. Da nije bojkotovan, da nisu bojkotovani izbori, da su izašle opozicione stranke, bez obzira šta ja mislila o njima, da nije narod ostao u kućama tog dana, ne bi imali komociju da menjaju ustav i ne bi mogli ovo da rade. Jasno vam je da je to sve dogovor. Jasno vam je da konstantno bivši i sadašnji jedni drugima dobacuju lopticu i da ne daju da se pojavi neko novi koji će da ponudi jednu suštinsku alternativu. Mi nismo bili deo bivše vlasti. Mi nismo deo sadašnje vlasti. Mi ćemo vlast da preuzmemo onog trenutka u svakom gradu, u svakoj opštini, u svakoj varoši, u svakom selu i u državi Srbiji kada budemo mogli da sprovodimo našu politiku i naš program. Čvrsto stojim iza svojih reči. Nemojte da nasedate na klevete. Razni će da nas prišivaju sebi i prišivaju drugima. Razni će da govore da iza nas stoje strane službe, domaće službe, ove stranke, one stranke. Iza nas stoje samo dva stuba. I bez ta dva Srbija ne postoji. Gospod Bog i srpski narod. Hvala vam puno i živjela Srbija. Još jednom hvala svima koji su govorili na večerašnjoj tribini i gostima.